Arya Dipa. Bos Mau Liga. Jos. Ketua Nasgor, awal Nasgor. Pak Haji Agus Areva. Disiapin. Bos Sayur, mangga diantos. Hey. Atur nuhun Bos Sayur. Atur nuhun. Kamar mana? Jamur boni bawa ge, pantang mundur terus jambut gawe. Pantang mundur terus jambut gawe. Terus jambut gawe. Gimana bapak paling dia? Salawete 25 itu titik toto awewe zaman ayeuna letik-letiknya botol kerupuk, letiknya kerupuk. Terima kasih Mama Hajat. Terima kasih banyak Mama Hajat. pengantin Mama Hajat. oh iya teh Mohon. Cantik kayak kirain pengantin iya pengantin baru calon manten. oh calon pengantin Majak cepet tikir ngombe dawa jadi pikir marah ibu jamur boni bawa ke pantang mundur terus nyambut gawe Pantang mundur terus jambut gawe. gini kuang keturutan goreng mini itu bisa hudang katibihanku Alomari. aju gedang tiku ningan ngagorolong kakadu gede kabogo ulah kaulinan Pokoknya buat bapak bisa. langsung di saya dipakai Hey. adeno berbanding bawa ge pantang mundur terus nyambut Pantang mundur terus jambut gawe. pajak dede saya dede Bapak Hajat. Calon manten. Calon pengantin. Pada kemana? Hey. Arya Dipa ayo digoyang itu goyang Cebok. ngopi daun alam jadi pikir mana hidupan Hadir. jamur boni bawa ge pantang mundur terus nyambut gawe Pantang mundur terus jambut gawe. Hey. di Purwokerto tuku ketan Halo Mama. cerita anak rantauan gede senang golek duit kanggo selingkuhan Boleh duit kagak selingkuhan. Calon pengantin. kini kuang didihan korek api si ongkos teu bisa hudang katindihan kulo mari Katindihan bulldozer. deui salawete 25 Keras. titik toto awewe zaman ayeuna letik-letiknya Letik-letiknya otot. Iya. Udah. terima